우리 시대인 거예요. Энэ үе бидний үе байна. 우리는 눈으로 보는 시대예요. Бид бүхэн нүдэрээ хардаг үе. 너무나 확실히 Үнэхээр баттай. 멀리 볼 필요도 없어요. Хол харах ч 그냥 хэрэггүй. 교회를 보시면 돼요. Чуулгана харахад л болно. 교회를 보시면 Чуулганыг харах юм бол 마지막 때가 분명해요. төгсгөлийн үе гэдэг нь баттай. 노아 시대 때 얘기를 생각해 보십시오. Нуагийн үерийн үеийн үйл явдлыг 심판이 санаарай. 다가오죠. Шүүлт дөхдөг. 노아의 가족은 열심히 복음을 전합니다. Нуагийн гэр бүлийнхэн хичээнгүлэн сайн мэдээг хашгирдаг. 근데 아무도 복음을 받아들이지 않아요. Хинч сайн мэдээг хүлээн авдаггүй. 그럼 하나님께서 Тэгвэл 이 бурхан 생을 놔둘 이유가 없으신 거예요. энэ дэлхийг байлгах шаардлагагүй болж байгаа. 한 영혼에서 더 구원하기 위해서 이 생을 남겨놓으신 건데 Нэг сүнсийг аврагдуулахын тулд энэ ертөнцийг уулан бүтээсэн үлдээсэн. 사람들이 아무도 관심이 없죠. Гэтэл хинч анхаарлаа хандуулахгүй байна. 그럼 끝내는 거예요. Тэгвэл бурхан дуусгах нь байна. 소돔과 고모는 어떻습니까? Содом Гоморогийн хувьд ямар байсан бэ? 아무도 고맙지 않아요. Хинч аврагдаагүй. 사이들마저도 Хүрэгдүүд нь хүртэл 장인 어른이 얘기를 하는데 хадам аав нь хилээд байхад 웃어버려요. инээдтэйгээр хүлээж авдаг. 그러니까 불로 심판하고 끝내버리시죠. Тийм учраас галан шүүлтэ буугаад дуустдаг. 10년 전에 비해서 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулах юм бол 5년 전에 비해서 5 жилийн өмнөхтэй харьцуулах 1년 юм бол 전에 비해서 жилийн өмнөхтэй харьцуулах юм бол 어떻습니까? ямар байна вэ? 복음이 활발히 전해지고 있습니까? Сайн мэдээ илүү хүчтэй тараагдж гин үү? 우리가 복음을 전하면 Бид бүхэн сайн мэдээг хашгирах юм бол 사람들이 받아들입니까? хүмүүс хүлээн авж гин үү? 아닌 거예요. Үгүй бах нэ. 그리고 아브라함이 하나님께 이제는 부탁을 합니다. За Авраам бурхантай ярилцаад гуйдаг. 하나님, Бурхан минь 소돔과 고모라에 Содом Гомород 의인이 50명이 있으면 зөвхт 50 хүн байх юм бол 심판을 멈추시겠습니까? та шүүлтээ өнгөрүүлэх үү гэдэг. 그렇게 한다. Тэгсэн чинь бурхан тэгнэ гэсэн. 근데 자신이 없습니다. Гэтэл Авраам хэлсэн үгэндээ нэг л итгэлгүй байсан. 숫자를 내리죠. Тийм учраас тоогоо буулгадаг. 45명은요. 45 хүн байвал. 40명은요. Тэгээ 40 хүн байвал. 20명은요. За болио 20 хүн байвал. 마지막으로 빨리 계산을 해봤습니다. Тэгээд хамгийн сүүлд хурдан тооцоолдог. 아무리 부족해도 10명은 있겠지. За хичнээн байхгүй байлаа гэхэд нэг дор хаяж 10 хүн гарах байлгүй дээ. 조카 롯이 있고 За үеэлдүү Лот нь байна. 아내가 있고 Эхнэр нь байна. 두 딸이 있고 Хоёр охин нь байна. 두 사이가 있으니까 Хоёр хүргэн нь байна. 6명이서 Ингээд нийлээ 6. 4명은 전도했겠지. За энэ 6 дор хаяж 4 хүн тараачаа байлгүй дээ. 아무리 전도를 못했어도 Хичнээн олон хүнд хашгираагүй маа гэхэд 4명 돼서 10명은 되겠지. ядчил зургуулаа нийлээд тэ 4 тараагаад 10 болцсон байлгүй. 그래서 마지막으로 10명을 얘기했어요. Тийм учраас бурхны өмнө төгсгөлд нь 10 гэсэн тоог хэлдэг. 근데 어떻게 됩니까? Гэтэл юу болдог вэ? 사이마저도 구원이 안 받았. Хүрэгдүүд нь хүртэл аврагдаагүй байдаг. 롯의 가족은 뭐 했을까요? Лотын гэр бүлийнхэн юу хийсэн бах нь? 전도를 멈추진 않았을까요? Сайн мэдээгээ зогсооцсон байх нь? 우리의 모습도 돌아봐 보십시오. Тэгвэл бид бүхэн ч гэсэн өөрсдийгөө нэг эргээд хараад үзээрэй. 정말 죽기 살기로 Үнэхээр тэ амиараа дэнчин тавиад 눈물을 흘리며 нулимс туслуулан 전도가 계십니까? сайн мэдээд харааж байна уу? 아니면 한두 번 말을 하고 Аль эсвэл зүгээр 1 2 удаа хэлж үзээд 바쁘네요. энэ хүн завгүй гинэ. 관심 없네요. Анхаарлаа хандуулахгүй байгаа юм байна. 그냥 그렇게 전도하고 형식적으로 있습니까? Ингээд нэг хэлбэртүүдийг хэлж үзээд яваад байгаа юм биш үү? 우리의 모습을 보십시오. Өөрсдийгөө эргээд хараад үзээрэй. 정말 그리스도인들은 Үнэхээр Христэд итгэгч хүн. 생명을 아끼지 않고 전도를 했다고 합니다. Өөрийн амиа юмн чиний бодлого сайн мэдээд харааж исэн үе байна. 근데 우리가 그렇게 전도하고 있습니까? Тэгвэл бид бүхэн яг тэгж сайн мэдээд харааж байна уу? 하나님께서는 그리스도를 세상의 소금이라고 합니다. Бурхан аврагдсан Христэд итгэгч хүнийг ертөнцийн буюу газрын давс гэсэн байна. 소금은 썩는 걸 막게끔 해주는 거예요. Давс бол ялзарлыг зогсоодог байна. 이 세상은 부패한 사람들이 사는 세상이에요. Энэ газар дэлхий дээр тэ ялзарж байгаа хүмүүс амьдарч байна. 세상은 썩어가고 있습니다. Энэ ертөнц өөрөө тэ ялзраад явж 근데 байна. 그 속도를 놓치는 게 소금인 거예요. Тэр тэгвэл явцыг удаашруулдаг нь давс байх нь. 그게 그리스도의 역할입니다. Тэр маань Христэд итгэгч хүний үүрэг байх нь. 소돔 고모라에 의인이 50명 있으면 심판 안 하신다고 그랬죠? Содом Гомород аврагдсан 50 хүн байх юм бол шүүхгүй гэсэн. 의인은 심판을 멈추고 지연시키는 역할을 하는 사람들이에요. Тэгвэл зөвхт хүн гэдэг маань шүүлтийг өнгөрөөж чаддаг, удаашруулж чаддаг хүмүүс байх. 근데 만일 Гэтэл 만일이라는 표현이 들어가 있거든요. магад гэсэн үг өмнө нь орсон байна. 소금이 맛을 잃을 수가 없는데 Давс бол амтаа алдах учиргүй. 만일 소금이 맛을 잃으면 Хэрв давс амтаа алдах юм бол 기적인 거예요. энэ ч өөрөө гайхамшиг болчихж байгаа. 그리스도인이 그리스도답지 않아지는 거예요. Христэд итгэгч хүн Христэд итгэгч хүн шиг биш болж байна. 그럼 그 소금은 필요가 없죠? Тэгвэл тэр давс хэрэгцээгүй шүү дээ. 쓸모가 없을 건 버려요. Хэрэгцээгүй учраас хайна.
그리스도인이 Христэд итгэгч хүн. 정말 그리스도인처럼 살지 않으므로 Үнэхээр Христэд итгэгч хүн шиг амьдрахгүйгээс болоод 그리스도인의 모습을 잃어갈 때 Христэд итгэгч гэдэг дүрээ алдах үед 하나님께 쓸모없는 존재인 거예요. Бурханд хэрэгцээгүй хүн болж хувирах нь. 버린다고 하죠? Түүнийг газар хаяна гэсэн 아무 쓸모가 없는 거예요. хиндэж хэрэглэгдэхгүй болно. 헛된 인생인 거죠. Хоосон амьдралтай болно 그럼 гэсэн. 그때 끝이 오는 거예요. Тэгвэл тэр үед төгсгөл ирэх нь байна. 또한 우리는 하늘의 이 세상의 빛이라고 얘기하십니다. Тэгээ бид бүхнийг энэ дэлхийн гэрэл гэж хэлсэн. 밤하늘의 별 같은 존재인 거예요. За шөнийн ододтой адилхан оршигч нар. 동방박사를 예수님께 인도했던 게 별인 것처럼 Тэр дорны мэрэгдийг Есүс рүү чиглүүлэгч нь од байсантай адилхан. 우리는 세상 가운데 Бид бүхэн 어둠 가운데 사는 사람들에게 энэ ертөнцийн энэ харанхуй нийгэмдэр байгаа 그리스도의 빛을 비춰서 хүмүүстэд Христийн гэрлийг тусгаад 그들을 예수 앞에 인도를 해야 되는데 тэдгээр хүмүүсийг Есүс Христийн өмнө рүү чиглүүлэх ёстой. 별이 하늘에 떠 있지 않고 Гэтэл тэр одтэй тэнгэрт байлгүй. 땅에 떨어진다면 Газар дунцсан байна гэвэл 그때는 멸망이 오는 거예요. тэр үед мөхөл суурил ирэх нь. 지난주에 이런 뉴스가 나왔습니다. Өнгөрсөн 7 хоногт ийм мэдээ гарсан. 2m짜리 별이 지구로 날아오고 있습니다. За 2 метрийн диаметртай солир 근데 дэлхийг чиглээд ирж байна. 2시간 전에 발견했대요. Тэрийг яг ингээд ирэхээс 2 цагийн өмнө ирж байгаагаас нь 2 цагийн өмнө олж мэдсэн 근데 байна. 다행히 지구로 떨어지는 가운데 Гэхдээ тэр одоо дэлхий рүү орж ирэх явцдаа 뜨거운 열이 다 녹아버렸다고 합니다. одоо тэр агаар мантлыг нэвтлэх явцдаа хайлаа дуусаад алга болцсон. 근데 별이 지구에 떨어지는 거 생각해 보세요. Тэгээ энэ одод дэлхий рүү унжийна гэж боддоо. 하루에 하나씩. Өдөрт нэг ширхэг. 오늘은 달이 떨어지고 Өнөөдөр сар унаад, 내일은 북두칠성 떨어지고 маргааш шанаг долонгод унаад, 그다음에 북극성이 떨어지고 түүний дараа те алтангад сунаад. 그럼 지구가 어떻게 될까요? Ингээ яваад ахмал дэлхий юу болох вэ? 불바다 되고 망하는 거예요. Галан далай болоод сүрнэ гэсэн үг. 근데 그리스도인이 별과 같다고 얘기하십니다. Тэгвэл Христэд итгэгч хүмүүсийг од адилаа гэж 하늘에 илэрхийлсэн. 소망을 두고 Тэнгэрт найдвараа тавиад 이 세상에 하나님의 빛을 반사시켜야 되는데 энэ дэлхий дээр те бурхны гэрлийг ойлгож тусгах 하늘에 ёстой. 소망을 두는 것이 아니고 Гэтэл тэнгэрт найдвараа тавилгүй 땅으로 내려오고 있어요. энэ газар л унаад ороод байна. 심판이에요, 심판. Шүүлт байх нэ. 멀리 보실 필요도 없어요. Хол харах хэрэггүй. 교회만 봐도요. Чуулганаа л харахад 아, 주님 오실 때 정말 가깝구나. үнэхээр